mo a re theleditšego a le gona professor Thobela malome ka kapa a ke dumediše ba mošate ke dumediše magoši ke dumediše mangaka ga berena setšo ke tamiše ka kua mafateng a matelele go baruti ba porofeta ba theeletše ba motse community radio station ga ke tamiše gape ka mola mafarahlahleng ka dikgokaganyong tša leago ke a letama ba gešo ke dumediša balli ba rena ba bošegong ba lehono madumešiao ba gešo le kae re gona ya ke nagana gore malome ka kapa re ka napa ra tsena ditabeng re a kwa gore balli ba rena ba llakang re tle re kgone go ka ba thuša nako e sa re dumela ka nnete professor moremi ka nnete moroka bana bešo ka mo ke ka radiong ya motse gomme e lego ka radiong ya motse wo ke professor moremi nna ke nna ka kapa le safe ke a tekwa ge ke re le safe ga go hlokagale gore le tšhogeng ga go hlokagale gore le boleleng le sa tsebe taba tša lena ke kgopela gore kgaetšedi ya rena ga e tla go rolela bothata ba gage fale a tsebe gore nto ngwe le ngwe kgaetšedi ya ka e lokile ga go sa ne taba go lokile o safe o lokologe o hlalose ditaba tša gago ga botse mara ga botse nkane ke sa thome ka go dia so bana bešo nkane ke sa thome ka go dia jwale ke ne le nto ngwe e leng gore mohlho mongwe nka thoma ka go no e lahlela pele fa e le go gore dilo tša rena mohlho mongwe re ka tle ra kgona go di thoma ka gona ka gore se ke se tsebago ebile ke na go le bonnete ba sona e no ba fela gore re tlo o šoma fa magagešo ebile re tlang go šoma re hloka kudu gore o le gona ka moo ka gae ka fawe re rapedišaneng magagešo gore dilo ka moka ga tšona di tle di sepele ga botse di tšatla tša ba le tšhitišo nkore ke die ka tsela e ka kapa nkore ke die ka tsela e Thobela alright ye nkore ke bona gape dilo tše ke tša makgowa ba gešo ke tša makgowa ka mo a ba lahlela selo ke gapeletšega gore ke e late straight le botala ba yona ka mokgwa e lego e tala ka gona ke ya kae ke ya ka mo magašo ke a šoma gona ka mokgwa ba gešo gona ka mokgwa ke theogetše ke a šoma ke a šoma aga nkore ke die ka tsela eng Thobela tete ka kapa ne ka gopala go ba hloka ina ke dula motseng wa Almastrift ke bone gore batho ba kry-a thušo kudu ka mo dipitšeng tša kgolo ka mo motse community radio so le nna ke kgopela thušo ka boikokobetšo le hlompho ke ngwanyana o e leng gore ke ne 27 years e fela dilo tše ke fetang go tsona di a mpheta okay firstly ke motho e leng gore ke ne calling yes from bonyaneng ne ke ntše ke ba le ditoro and then di phethega so ba gone batho ba e leng gore ba nyaka go nšomiša dilo tša mmušo wa lefifi ke sa lo monnyane e fela ka baka la gore ne ke robala le mama and then mama it's a prayer woman so ne ba palela ko go nkereya e rile ka ngwaga wa 2011 ne ba
ne le ngwago e le gore ne santse ke e komeng ka ona ya be le gore batho ba ke mo e leng gore ba tlo kgona go nkry-a gona ke ile ke robetse ke le ka komeng ka kwa go bitswa lebitso la ka mo monyakong wa koma and then ne ke sena go gana he ke bitswa cause ka komeng a go rapelwe so e be ke tswa ga ke tswa ke kry-a ditaba tše kgolo tše e leng gore di a mpheta go thwe ke namele ne ke nagana gore ke tla felela kae gomme ke sa tsebe gore mohlomongwe ba ne ba nkapešitšeng go ba ne ba ntirile eng go tlo gore like ke fodumela ntho nngwe le nngwe okay sharp from mowe ya be le gona bothata ba ka bothomile ya ba fo bona bošego bo ke boneng noga e kgolokgolo ka ntle ga monyako wa ka komeng noga ela e na leng disiti e be ke namela so a e sa le go ba lona tšatši leo bophelo ba ka ba fetoga tate ka kapa bophelo ba ka ba fetoga ya ba gore like ga ke sa ba bona straight mara e fela ga ke tsoga ke lapile o kare ke be ke bereka goba something every day ge ke tsoga ke lapile e be go tlhaga letšatši la gore wa re santse re boe gae ge re boa gae ya no ba selo modiro ge ke robala ke a hwa nako nngwe ebile mo gae ba maketše gore like ke robetše le sesi yaka firstborn ya gešo o maketše ke robetše ke apere jean le lepanta a se ye le tlhoko nna ka nako ne ke šetše ke bona gore a ba gona mo ke a šomišiwa cause ne ke na le go latlhegelela ke tlhaloganye ke dutše le bona mosegare ge re 10 to 12 ke a tseba gore ke nako ya gore ke sepele bona e tla ba o kare ke dutše le bona mo ke a bolela gana wa ke kgale ke sepetše ke ile mošomong le bošego go be go lefela jwao go a fihla nako e leng gore ke ra dilo tše nna a se tše e le goreng ke di tlwaetšene a ke di nyake so ka re ke kgopela thušo ka nyakana le thušo ya bo ka re jale ke kgotletša mollo le go feta cause nna mošomong o ne ba mphang ona ne ke go phetha gabotse ke ba perfect go ona meaning ge ba nromile ne ke dira ka mokgwa e leng gore ba nyaka ka gona gabotse ene go mmafetša ke buše di-responde gabotse so ge e fihla mo e leng gore nna a ke nyake cause ke a bona gore nna ndo ke dirišwa dilo tše jwang tše di tswileng tseleng dilo tša mošwa lefifi ya ba gore ke thoma go nyakana le thušo jale ke a dikerekeng ke a tsena ke tšwa ga bo ka re wa swana ke kgotletša mollong tate ka kapa ausi yaka wa mathomo ka gae o be a emile ngwana wa bobedi ka gore mo departmenteng e ne bampeile go yona ne ke tile ka di-accident le di-miscarriage wa fitlha nako e leng gore ba re nna ke dire she ausi ya ka miscarriage e be ke gana tate ka kapa ke gana ge ke gana ke a bethwa gore ke tsoge ke na le mabadi mmeleng
gomme ba ngapeletša ka feletša ke boditše mama ke mmotša bothata ba ka bo ke fetang go bona gore ke joinišitšwe ke dira so le so le so ba nroma go so le so le so and then ba nroma le gore ke diriše sesea ka miscarriage na ke nyake so ya bo kare ke šitela mme motswadi ka gore dilo tše ga di tsebe a nthekga mama ke ya dikerekeng ke dirang a nthekga mpotse gore ngwanaka ke na le wena ke go support okay matšatši a ye di okobale e be o kare di timeletše ga di sa le gona bophelong go fihla mo e leng gore ke nyaka thušo somewhere ka dingakeng ka fihla ne ba nlatelela ba nšala morago ba nnyaka ge re bo 12 le ge ke le ka metseng yeo ka mo dingakeng ke kwa ke fella ke maatla ke tseba gore ya gore ba tsileng ba yetla ke felle ke maatla ge ke re ka bolela ke a gamega nako nngwe ge ke re ke a gwella e bo ka re ke latlhelela ke tlhaloganyo tate ka kapane ke kgona go fenta ka taxi sepela e bo ka re phindile a sa phela mama ke hlatse godimo ga tšona ditaba tše ke bolelang go tsona cause ke motswadi le gore nna nsapota tsile ka moka ke ile ka ba ka ya thwasong tate ka kapa kobela a rile o tla nkalafa ga fetša nthwasiša gomme a feletša ke bona gore wa palelwa a feletša a mpitša moloi ke sehla ke sa tsena ka ntumbeng e be e se go rata gaka gore ke dirišwe dilo tšeo ke be ke sa nyake a re nna ke tlo mmola ka dihlare tša gage ke sehla ke sa tsena ka ntumbeng ke kry-a lepotlong monyakong wa ntomba jale ka re ge ke ya gona go ngakeng ka mo bangoko ba letša tšona nna ke potso ka di tšwile gane di okobetše tate ka kapa a e seng ke ditšwe ge ke robala le selo seo se robala le nna nako ngwe ke filo ka re ke imile ke sa ima mohlomongwe ke imile semoyeng ke imile tšona dilo tšeo tša bona gomme ke palla le go bolela le mama ke nagana gore mama ke a mošitela ke tlo mo tshwariše stress gomme go yena ge ke mmotša so still ke sa le wrong go yena gore nke be ke mmotše ntate ka kapa ke na le go filo ka re go belega senneteng nka se kgone go belega cause senya sa ka se tsena ke dilo tša bošego gonjale dilo tšela di a bonagala gore di be di sa tsamaya gomme ba bantše ba mperekiša ke sa tsebe ke makala ditoro tša ka ke ba ditoro ka masa ka bo 4 ke tsoga ke lapile ke tsoga ke ne discretion ke nora mohlomongwe ke tengwa ile kudu kganeng ga e seng ke di sepela ganne ke sa bereka nto go kweša bohloko ne ke potša gore ke free ke swana le bana ba bangwe le nna gana go jwago
gana go jwao ba sa tswela pele ba mperekiša dilo tša bone. E rile bofelelong ke tlo bona pelo ka ya ka kwa bohloko, kudu kare mona ke ipotsa gore ke fetile gane go a swana ga ka feta. Ke makala ke ga ke dulele ke di-boyfriend ge ke robetše le o mongwe ke a tenega ka sepila. Ke a tenega ka sepela ke tswa go yena ke kry-a mongwe gape ke re ba lena ga tee ke a tenega ka sepela ke tswa go yena. Ke dipotšagane gore ke nna yo mo jang. Gane ba sa ntsenye ba sa mperekiša ke makala ke apply mebereko di-CV tšaka di sa loke. Gane ga ke seno ke iša ba tšea bophelo ba ka bohlakahlakane ga ke tseba pele le morago makeleng. Ke tsebe pele le morago ntate ka kapa ke kwa bohloko ke robala ke selo bošego gomme ke sepele ko robala le bana ba batho ke sa tsebe. A ke tsebe gore dilo tše di pakatametše maphelong a bona go ba jwang. Gone jale sa bohloko ko gore e le ga ke seno ke bona gore noya ga e senke di sepela ke topona straight ke boetše gape. E ba bampotsa gore nna ke nekgang ga ba nroma ka mogaya ga ke dumele le bona ge ba tsena. E rile nako e leng gore nna ke ipotsa ka dilo tše dikobeng ga ba sa kgone ba kgonne go diriša setse ya ka miscarriage papa ga sena hlokosana ka baka la rena ne ke sa tsebe ke gona ke kry-a no ke hwetša no ge ke seno ke topana gore ke thomile ba nthomišitše gape nako etlhe yene ba ntšea ke sa bone. Jale ntate ka kapa ka ne ba re ke nekgang ga ke ba tšwele mogola ka mokgwa nna ba gopotse ka gona. Se se nšhaletšeng ke gore ba nyaka madi ka mogae. Jale ba nyaka madi ka mogae it's either ke a ipolaya nna ke sacrifice tsa batho ba ka mogae ka moka goba ke bola sesi yaka goba ke bola sesi yaka gomme nna nka seke ntate ka kapa nka se kgone go bolaya sesi yaka nka se kgone nkampane nna ka ipolaya o tle gore bona ba kgona go phela. Sa go kweša bohloko ke gore sesi yaka ya operationeng e senkgale ge ba ka dira gore ba dire se sengwe ko bona ke rileng tete ka kapa ka kgopela thušo ka pela.
ke kgopela thuso ka pele ke rela ke bona gore thuso ya kry-ega ka mo pitšeng tša kgolo ka bona gore ke acte ka pele ke kgopela thuso ka go mo pitšeng tša kgolo ke yona last hope ya ka ke ipoditse gore ge nka se phomelele gore ka one nne ke tla ipolaya ba šala ba phela gabotse ke senya kere yalo ke kgopela thuso gobane mama ne ke sa mmotse nako ehle gore dilo tše di thomile gape ke tšaba go mo stressa because ke šetše ka yena re šetše ka yena a le teng re šetšeng ka yena a le teng ga ke nyake go mo stressa ene le go bereka ga bereke thuso ko e kry-a jwang ke sene tšhelete ke kgopela le thuso dilo tše di tloge di nkatoga cause a se tša gešo ga ke di tsebe ke kgopela thuso ntate ka kapa Rena, dula re ina le wena. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. Right mo telecho mutse community radio gona fa le go 96.3 FM lenanegong la pitšeng tša kgolo a lekgono la bobedi le lebotse la bobedi la masomepedi tharo kgwedi ya April ngwageng wa 2024 ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgauswe le mmila o mogolo wa R573 gomme ba re ge e le molato ke leina la tsela di kwagetše magagešo ke kgakgatho ditaba tša go kweša bohloko e le go tšeo di hlagelago bana ba rena ka magaeng ba bangwe ka kapa ga ba bone go fihlela ngwana tšatši le lengwe kapa motswadi a tlo kwa a bitšwa ngwana a tsene ka lapeng la motho a se a apara diaparo ke moka batho ba mo kgobokanele ba tle ba re ge ba mo kgobokanela ba kere e be gona motswadi a tseba gore ngwana wa gagwe o a berekišiwa gomme badudi ba lefelo lewe ge e le batho ba e leng gore ga ba ne modimo ka gare e napile ba tla thoma ka go kgeregela lapa la motho e le go la ga bongwano ba le tšhuma ba betha batho wa iwa godimo lefase lapa la batho la senyega seriti kganthe nnete ya go di feta ka moka ke gore batho ba ba berekišiwa magagešo batho ba ba šomišiwa kgaetšedi ya rena o le hlogonolo ka baka la gore taba ye o e lemogile a senke a swarega kae taba ye o e lemogile go senke go e ba le ntwempe ye e diregileng ye e leng gore e tlo ama lapa la gabo batswadi a re hlokomeleng bana mathata a kgaetšedi ya rena ke ona a moroka ga ke tsebe gore mohlomongwe ba e tlalletše ka melomo ya bona kapa ba botšiše dipotšišo kapa mohlomongwe re namele ka sona sepopego se ga ke tsebe mongaka ya o bolela nnete malome ka kapa re di kwele
mathata ke ne le balli ba bararo shiba a aparetse mang kgaitsedi ya ka mola ya go ka hlabosha lentso tla go thagile ya all right aparetse wena bothata bo thomile go bolemoganeng kgaitsedi ya ka 2011 o phetse ka mathata from 2011 till now mama o thomile o tsebaneng ka mathata 2011 same year okay ko wena o nnoši ka gae o experienceang dilo tša go swana le tše ke seneng sure cause ke nne le reng ke a reporta a ke itse ba bang e le gore ba kgwela ka teng okay batho ba ba go šomišang mmereko wa bošaedi o a ba tseba goba o no bona meriti o bona eng ba bangwe ba tetlhagiša mara e fela ba bangwe like ba diphihla e bo kare batho ba ke ba tseba ba tšhaba gore ke tlo bona gore ke bona okay mola ba go berekišang mmereko wa go swana le wo go ne le mo ba ileng ba go gapeletša gore le bolae batho ba ka ntle e se go family ba go dirišitše yona ga kae nthwe ke gantšinyana ke ga mmalwa ka di-accident fela kore ga go e ba le di-accident ba šomiša wena ba šomiša wena le mang ne re le fomo mara mastermind ne le nna ke gore wena ko wena ba romang yena go ya go wisha batho ko wena ba romang wena go ya go lata memoya ya batho ke tsele tswa kae gae Almas Drift se mo be re bina gona maloba mo be re na le problem ya gore bana ba na le bothata bo bogolo ba go šomiša ke masatanism mo be re le gona bana ba re ba tšhentšhana ka di-pets sekolong ka madi gona mo so wena ba go šomiša gore ge go e ba le di-accident mo di-accidenteng ba re o dire eng ge ke fihla mo di-accidenteng re tšea madi le mebele gomme re šia e le goreng ba re fa yona gore re šie e fela mo mahlong a lene tlo bo kare motho ke mmelo ga gane kgale ro tšere nene ga e tšedi ya kampotse wena ge le fetša go tšea mmele wo moya wo le o iša kae le dira eng ka ona moya wo ke sa itseng gore ba dirang ka ona cause ba nna mmereko ka ne le go lata ke deliver fela gore ba dirang ka tsona ke tsebe so mola la thomang go tšea bona batho ba ba go bolaiwa ka di-accident le be le tšea banna go ba be le tšea le basadi go ba be le nyaka bana go ba be target ya lena be le ya batho ba bagolo it depends gore go nyakega mebele mekae ya banna mekae ya basadi ke gore ba se be le iwisha dikolo e be le diwisha le diwisha jwang koloi tše go diragala eng kore se o tlile ka story se sengwe re dire gore re understand ke gore like re botse situation o leng ka gare ga yona demo o bolela mo like bana ba bantši ba fola and then ntho o e bolelang ke ne nneta gore setšhaba sa Almas Drift se theeleditše maloba ke ba boditše ka re mola Almas Drift naga yela e na le mathata ke ngwana wa bobedi o e leng gore o thoma go wela ka gare ga mathata go swana le ya re hlalosetše kgaitšedi ya ka gore dikoloi tše le di wisha jwang like le no bitša batho ka maina go ba le dira eng go na le ntho e le goreng ba re fa yona ke ntho e jwang so ke sehlare ya ene a re allowed go bolela go botšiša gore sehlare seo ke sa eng go diragalang ba go fa sone then wa sepelo ya mo mmeleng o ba o romang go ona a le allowed go bolela goba go botšiša gore sehlare se le mphang sona sa gore ke ye go bolaya motho ke eng wena ba go roma gore kae go na le accident tsamaya o ye go tšea moya motho
so and then batho ba ge le ba tšea lapa le ba išang go lona le ya le tseba goba go ne mo le gahlanang gona tsileng goba go ne mo le gahlanang gona sekgweng le gahlana kae re boela mošato wa gone le ka fase ga metsi obo le gahlana mošato wa gona kore batho ba ba go seleka baloi ba ba ne le mošate and then ebile le gahlana le ka fase ga metsi and then mpotše mo ntle le ba ba bolaiwang ka dikotsi tša dikoloi ba bang ba ba no tokgwelang ka mo magaeng le bona le a ba tšea goba wena mmereko wa gago ke kwile gore wena o ka re o re mmereko wa gago beile go ria gore batho ba kredi miscarriage go lata memoya ya batho ge batho ba hlokofetše ka di-accident o ile ye nngwe ke yang ke tsone tše pedi kore wena department ya gago bo dila ka go bolaya masea bo dila ka go bolaya batho ka dikoloi and then ka gore masea ona bela isha kae gona mo mošato wa bona batho ba bona ne ba tseba gore ba dirang ka ona like ba godisha ka mo and then a fetse ba di-tour and then ntlhalosetse mo ke kwešiše gaetse diaka ke kwile o ka re le ba ba 4 but mastermind ko wena ne ba bararo ba ke badudi ba kae ke badudi ba gona mola Almas Drift goba ke badudi ba dinaga mabapi nka le botša maka cause re no tlhakana gona ko bampha bona dan respela le tlhakana nako manso 212 ka 212 then le bua nako mang ka gae ka 3:30 le bua ka 3:30 and then tšatši le o yang go bona motho wa gago wa molekane tšatši le wa utsoge goba wa laela goba go diragalang like di-ritual tše ba beng ba go fa tšona gore o di phethe di-terms and conditions tša gona di jwang nako e bothata bo bothoma ne e senke ke thoma go bona bašimanyana kore ntho e nyaka bana ba e leng gore a sebe ba thoma go gahlana le bašimanyana wa thoma go gahlana le mošimanyana fela o sentše o sentše mara e no bo le go nyaka go bereke wa tswela pele wa bereka but then go sa nyake ke mo ile re mo nyaka thuso e re motlholo etlhe okay so mpotše mo gaetse diaka godimo ga mmereko mogologolo o ba lefile go ona o wa go boifiša banna wa go bolaya batho and then le kry-a eng like le benefita eng le gola eng le kry-a eng ka le botša maka ka moruti morena ka le botša maka cause a gona ntho e le goreng e re tswela mogola like physically so ke kwile o bolela polelwa gore o ile wa be wa ya go thwasa wa tsena ka gare ga thwaso kobela ga go ile a fetša e palelwa e tla go go botša gore no bela gona mo monna ke sa kgona a go latofatša ka lentšu le le sa kgahle go la boloi a mpotsa gore a sa kgona e no ba re nna ke no inaganne so cause nna mpitša moloi and then ge bane o ne go ne mathwasana manka ka ntlong a kere so o mongwe ne setse a thoma di-scandal tša gore bana ba gage ba tsoga monyako ba dira jang so like ne ba ire gore ke nna ke nyako šomiša bana bao so be go setlhogo sa ba monate so batho ba be ba kgona go latelela le ka ngakeng ba go tšee le ye go bolaya bona batho bao ba bue ba go buše le ka mo ngakeng and then wena story se a sanka wa sefa ngaka gore ngaka nna se tseba o ngaka o be a tseba gore wena o bošego wa tsamaya o bua ka 3:30 and then ngaka o rile go tseba dira eng ka seemo se sa mathomo o ile a yo consulta ko go mongwe and a mmotsa gore nna go tlogotlo gore ke fole santse gore ke we pudi ya ntsho ko tlhapišwa ka ena nokeng so ya be le gore e tlo pala cause go santse gore ke we le dipudi tša thwaso so ya be gona e padile gona ka mogo and then a thoma go mpotsa gore like nna ke moloi ke tlo molaya ka ditlhare tša gage and then ke setlho ke sa tsena ka ndompeng ya gage thwasane le lengwe nna mpha le nthong le potlo mo monyakong ga ntompa and so nna ne e sa ntshware pila cause
ke tsene a tseba bothata ba ka so o go tsena kuang ngaka o ba tseba gore wena o tsena o ntse o berekisha ke batho ba bošego go bolaya batho and then kontraka e le sainileng le batho ba bošego gore wena o bolaya batho le kwane gore le saena kontraka ya mengwage mekae gona o tswa ge go riagetseng o palela ko go tswa ge go riagetseng nna can say a ka e saina a ka ditirisha gore ba re ke ye ko ke no be lo like like the voice ne ke di kwana kwa ke sa re ba le mang before ke ya kome ku ko motho mpitsa mara ke makalo gore ke manga mpitsang cause mama ke robetšile so irle ge ke ya kome ya ba gona mo ile rong ba gona go nkreya gona cause protection ela ne ke kry cause mama wa ke motho le rong wa rapela protection ne ke kry a isa le gone a pogile so ke mo ile rong ba gona go nkreya so gona mo ke gona mo go thomileng and then na o ya ba re nna ke ya ke isa ina contract o ke re ke anya ka ao ino bo go le ka kwa a sa hao gane ke se tseng gore ba o berekishetsa eng a ona ntho ile rong wa e gana go le mo o dumela fela and then go gana go thomo ka re ba fa bothata ba beto sale wa hlapishiwa ka pudi au a sanka la hlapa ka pudi le kwa bo thosa go alright dilo tša gore o a berekišiwa ga etse di aka di go pallisha eng mo bophelong ke apply ntate ka kapa ga ke kore ga o kreye mmereko ga ke kreye mmereko ga ke dulele ke di boyfriend ga o dulele ke di boyfriend and then le senya saka ke filo ka re se senyegile cause nako ngwe re le kwa e bo ka re ke imile so ka gore wena ke kwele gore o mastermind mona wa dilotse ge o ya kua go batho ba ba go šomiša le aparanso a rena a thaya a go na thaya like keng le no ya le se la apara goba go gone le tše le tlotswang ka tsona re ya re sa apara re tlotšitše ba re tlotsang ka tsona gape ga itšedi meloko wa gabo rena monna e kgwetša dikotsi nyaka gore gabotse ka taba ye o ra gore ge batho ba hlagetše ke kotsi gore batho ba go šomišang ba palle ko go ya mola ba swanetše ba direng go šireletša maphelo a batho ba gabo bona ba šireletšegang ke ba e le gore ba rapela and then ke be le reng they are protected and ke gore na le batho le reng ba no phela ntse ka gore wa phidiwa a ba engakeng a ba ifelo a ba gore batho ba šireletšegang ke ba phethang ditaelo gore go ka hlokofala o phetha ditaelo o rapela o ya kae ke mo e leng gore o šireletšega gore ke mo le reng o ka ba safe but fela so o ka se go lokile anke re ge ile gore ba nyaka wena and then o phetha ditalo o dirang o ka tswa accidenteng o go betse loto goba o dire go bona go no bontsha gore bile mo accidenteng mara ge ile go tlhokofala gona o ka seke ge ile gore wa phetha and then wa tseba ke bolalla lehlakoreng la ge mo gongwe a kere motho shu hlokofetša akere ke nyaka go tseba mo gore ge motho a šetse a hlokofetše nna gore a šireletšega gore le ge le tla bošego ba palle ko go ka motšea ke ge ile gore ba gabo ba ka dira eng ka pela ka gore lena le re letla ka le gahlana ka 12 and then gore re mmereko wa lena la go phetha 1 2 ka 3 le tla be le tšhaišitše pele lena le fihla ke ge family ka dirang gore le palle ko go tsoša moya motho situation e so a senke ke hlakana le a sanka wa hlakana le yona and then o kgona gore le ntse le tseba gore motho ola le tswa go motšea ba gabo ba mmoloka le gone le mo e leng gore le kgona go no tseba gore ola ba mmolokang ba no boloka kota fela lena mola le fitile ya ganyane fela prof nke re dire ka tsela ye gore re tla re kgone go tswela pele ga botse o ka re gona le ntongwe ga e sepele ga botse ka mo ditsebeng tša ka
go ba go diragetše eng kapa family e ba e dirile eng gore ba re ge ba fihla ba imelwe kapa ba palelwe ke go tšea moya wa motho kapa ba palelwe ke go tšea motho thobelo. kgaetšedi yaka ke be ke sa botšiša gore ka ge lena le ne le botsebi ba gore moya wa motho le kgona go tšea ka nako e rileng, re ka dira eng re le family go protecta bakhu ba gabo rena gore ka nako ela lena le tlang le palle ke go ka ba kry-a goba ge motho a šetše a bolaile ke lena a go sane se family ka se dirang na? gantši e ne ba e dira ke gore se ba ka kgonang go se dira ke gore ba bereke stopo ge stopo se berekile and then le gona se berekile ke motho a go tseba ke mo ba pallwa ke mo e le goreng re tlo pallwa ke go se šomiša se le ka kwa kore gabotse stopo se le se tšea se le tseleng ebile le tle le se lalle ge se goroga ka labohlano le molatelele gape gona ka kua ga gago so nambile wena ka gore wena bo le transport wa go ya go tšea batho ba o ba iša mo kgorong and then go fetša go ba bia mo kgorong o bo ba tlogela mo goba bo ba tlogela mogalabe goba o ba tlogela mokgekolotsoko goba o ba tlogela ngaka tsoko goba morutu tsoko ba tlogela mo wena bo ba iša gona ke banna ba ba 4 ke banna le bagalabe ba ba 2 le bagekolo ba ba 6 o kore banna ba ba 6 le bagekolo ba ba 6 and then ke bona ba amogelang memoya ya batho ba and then go batho ba go swana le bawe le šetšeng le tšwa go tšea memoya bona polokong ya gona le dumeletše go ya go ba ga le ye polokong melao ye ge ba lefa yona ba re le ya go ba boloka go ba ga le go nyaka e optional go nyaka wa ya go sa nyaka we so wena go ne o ileng wa ya go mmoloka o ntse o tseba gore motho ke letse ke motšea a sanka alright je ya ka ntle ke ikwile mo tabeng ya family goba a ke botšiše gore taba ye gabotse ba berekiša wena for Almas Drift fela goba go na le dinaga mabapi tšeo berekang ka tšona goba wena o file section e 1 kore wena ba go berekiša for Almas Drift maybe bo Falbanka maybe bo maduba bale bo Senotlelo bale bo Kutu Sport bale bo Marapiane bale bo Troya bo wena ga botse o swere dinaga tše dife ana like mo ke dulang gona ga se mo ke operatang gona o wena ga o operate mo dulang ke molao wa ntse gore ge ke go nna pleke so ya ga o operate mo o operator sa me ba ba leng ko ba tlo operate mo kore wena bo operator di pleke tša kae so nna gantši ne ke ba moloto Mhlanga le Witbank so nambile yo nna jo o kompotše mo gaetšedi mola moloto tsileng yela ya go fetša batho wa e gopola kotsi yela ya kgolokgolo ya go fetša batho ka bus ba be baswa le be le gona mola kotsing yela ke ge be le šetše le tsene mo beile ba bang ke mo nne le reng nke sa itseng gore ne ba mperekiša na ke rela gona gore o ile wa rumiwa mola goba wena kotsi tše o ileng wa di attenda kudu tša mola ke tše dife ke tše ntši moruti ke tše ntši ne ke rela gore ke tša di-bus ke tša di-truck
a berekiše ona mama ngwana shu yena wa sokola ene ngwana a sokola ke rata go tsebisha batho gore mathata mohuto mama gona ka magaeng a gona ene a aparela motho mang kapa mang baloi ba rome bana ba bona baloi ba berekisha bana ba batho baloi ba latella ngwana tituletse ka gae ba mo shumisha bošaedi mo go sa nyakegeng gona so ngwana shu o walla o re ke nyaka thušo ke lapile go šomišwa mmereko ke kgopela le nthušeng so ke nyaka go tseba gore na lena go le ka motswadi le tseba eng ka tše di hlagelang ngwano mathomong a ke le dumediseng pele botlhe ka mo Motse Community Radio ke dumedise le batheletši ka moka ke re dumelang bana ba ntate Modimo a be le rena ka nako tsotlhe ngwano he ba a thoma ditaba tše o nkhumana le gore ke tshepile thapelo ke tshepile Modimo ke dula ke tshwareletse ka morumo wa kobo ya Jesu ka mehla jonong hae ba a itla le bothata bo hantši ke be ke kgomotša ke thapelo gobane he be ke re morena nkhomotše ngwano he a le ka hara dillo tše di kaka tše nna ke sa di tsebeng ke kgopela go be le yena bošio le motshehare jonong ya ba gore he ntše a ya ka mo ke mothekga endane ke rapela go atla le mo e leng gore ha sa mpotša mo e leng gore di direga kudu ha sa mpotša o ntlogela ke le ka mokgowe he ke ekwa ke re mara ho sa mpotše ka re ke nna kotlisitseng lefaseng ho ka dihala se sengwe ka wena ke tlo šala ke tipotšiša dikarabo ke di fa ke mang ha se gona go sepelela sa ruri a re mama ke bone gore ke tlo stressa go ka gone ke o lese jale ka re mara ha o nyake gore o die so ka gore o dula o ntibeletše o re kana mama ha tse gore ke tšwa kae mama ha tse gore nna ke a lwala mama ha tse gore nna 1 2 3 ena dula ka nako ngwe wa tsamaya o ya malomai ka nako ngwe wa tsamaya o ya ko ba habo ke no makala ke no re mara ngwana o nkile a tlhaela ke bothata bo boholo bo e leng gore bo ntlhomola pelo ke no nna ke rapela ke no nna ke tshwareletse ka morimo wa dikobo ya Jesu ka mehla ke no nna ke mmeile mo dithapelong ke a mo lokolola gore mo e leng gore o ka humana thušo gona ha ba mo thuše ke fela ke re Modimo o sentšeng gona nna ke sentšeng ke re mara ntho engwe le engwe motho molomo ya motlhahela ha se yana fela mara ka matla Modimo o tla bona gore na o mo fodiša ka mokgomang o tlo mo romela lengoloi le leng gore le tlo mo thuša la mo thuša dilo tše ka moka tša dintšha le mabadi ya gona se tla sa bonahala ka matla Modimo nna ke dula ke re jwao lena mama lengaka ke ile ka thwasa ke sa le ngwana jwale ka bona gore dilo tše pedi a di tlhakane ke he ke tlogela go le ka mokgo ka re ke šile ke mma ke re sa le ba bannyane re le 12 ka hae nna kwa 11 ene ke senke ke mmotšiše di 1 2 3 ka madireng a lefase ya ba gore ke sokola jo ka re a ke di tlogeletše a dintekane ka re a ke ne mothegi a ke ne motho ke reng he ke lla ke mmotšiša a nkaraba jwale ya re hani jwale mola ke setse ke hodile jwale di sa ntšhetše morago di sa ntlaiša ya ba gore ka 2022 papa bona wa tlhokofalane le nna ke humane boroko bo botse ya ba gore ke re ke boele morago gona kwa ke beng ke le gona ke o bona gore na nka se kry boroko na ke he ke go boela morago a wa dara Modimo a tsamaya le nna a šala le bana baka ya ba gore ke a boya mara ke boa ke sa tshwere ke mabaka a le mara ke mo lebeletše a ke kgotsofale mara ke tlhoka karabo yena o re mma ke right nna ke right mara a kgone go bolela le nna lokoloa ke no dula ke ntse ke re mo tlogeleng o tla loka mo leseng o tla loka ke a mmona ene ke a mo tseba ke ngwana ka sempalle ene ge ke mmotšiša ha mpotše o re ke tšhaba gore o tlo ba le stress ene o tlo re tlogela re šetše ka wena fela jwale ke ya kowe ke yo phetha ke boa he o boa ko boyang gona o itšwa ka hara diretse o boela ka hara diretse o tlo bona
ene ga go ne yo tlo vale go njwale o sa tswela pele ka go rapela goba o mo bongakeng go njwale ke rapela le go feta o rapela le go ke feta rapela le go feta o morapedi ke mmeile ko pela dilo tse tsotlhe le ke ya mola ke khune ke phasa ke rapela pele he ke ya mabitleng ke yo phasa ke rapela pele ke bitsa yena ka re hapalle ke selo ke yena wa maloba le mabane le ka je go sa le yena jwale dipheta tše o no ba o di fa ke ba galabe je pheta tse ke tsa koko o ke theletseng ka yena tše nna di apara o be di apara ke mokgekolo koko wa bele hamma ke go kwele taba ya se simama ga stabeng yana mara e re bontšha gore lefase la la Almas Drift le tloga le nyaka thušo gobane bana ba dulang mola bontši ba bona o ka re ba wela ke mathata ene mathata a wela thaka e tshetse so go ya le ka mokgwa sese ke mokwang a llang ka gona o tloganya ka thušo kgolo kudu gore a tswa ka gare ga lekgotla leo le batho bao ba mmerekišang ba palle ke go ka mmerekiša gobane nnete ba gešo a go bose gore mo ditseleng go be le dikotsi e le ge di tlhola ke batho gobane ge rena re lebelela tše dingwe re no re mo gongwe di tlhola ke bo mistake ba go driver mara le kgolle re e kwele e tswang lerotseng kgodu gore ditaba tšeki di no go tlhola ke batho ka re nako ngwe ge re bolela boele ka ge re le batho ba semoya batho ba ne go tshepe jwale ge se se ya bolela soa re banna re a šomišwa seo a se re gore ke se se ya nnoši a šomišwang ntwe ke thuto ke lesedi ke go bontšha batswadi gore ba swanetše ba hlokomele bana ba bona gobane ge bana ba bona ba ka se ba hlokomele bana ba bona ba tlo wela ka gare ga mathata a ke tsebe malome ka kapa ga ke go fe yona le wena o kgone go botšiša mola le mola ke a leboga Moroka ke a leboga baiti ba rena ke a leboga motheletši ko gae le babogedi ke na le dipotšišo tše pedi fela motlho mongwe e ka ba tše tharo kapa tše nne kgaetšedi ya ka o le rengwe o mo mmeleng swantse a di-operationeng wa di-operation ko mofike o Awa along kutla gabotse ke le ka re sense a operation a kara o mmele okay go mofike o and then kana ge motho a ya operationeng normally go tlwaelegile kapa ke re bophelo ba gage bo ba mo risking e nyane mo e leng gore ke kwele o ka rona le fear ya gore what if go ka diragala gore operation ya gage se ke ya sepela ga botse o tlo šala o feel guilty gore mohlomongwe o ka be o na le seabe on that kapa batho ba ba go šomišang ba na le seabe mo tabeng ewe e re ke le netefaletšeng gore mo bophelong moleko kapa dilo tše dintši tše di thatafišang bophelo ba motho ge motho o a sa hlakiša ke tša bophelo le meleko ya lefase le baloi le dilo tše ka moka a gatelegile ga a kgone go emelela a nyaka thušo ge o ka bona o na le nako kapa maatla a go emelela wa nyaka thušo go ra gore modimo le badimo ba thoma go go direla mogau wa kgaogelo gore o thoma go bona tše dingwe tša dilo gore ga se ka mokgwa di tshwanetseng di be ka gona ke bolela ka tsela ye malapeng a mantši bana ba bantši ba a šomišiwa ga ba tsebe bana ba bantši ba a šomišiwa batswadi ba bona ga ba aware potšo ye ke nang le yona Moroka o e botšišitše mara ke nyako e bušeletša ge le kotsi e hlaga tseleng le ba kore go ba le target ya transporto ya gore ka kapa o tlo feta mo re swantse re mothiele accident goba le nothia ya ba gore koloi ye nngwe le ye nngwe ye ka fetang ka nako ye le theileng ka yona napile le bethile popo gona fao ai ka mo cause es ke boletse gore decision e tšeiwa ka kwa rena re no fiwa di order fela ra dira ka mokgwa ba re dire ka gona
so go tswa mo bona gore maybe ke batho ba ile reng ba tseba go ba jwang. Ga botse lena ga le hlole di-accident le ya collector mo ngwe ra hlola cause go na le go tšea ya mathomo accident o checke ditsela go ka ba le accident ya mathomo and then ro tšea bao ba mathomo bao ra tsamaya ra ba sepiša and then o mongwe re mo šomiša gore a cause dingwe di-accident. That is why gantši every year o tla kry-a dikotsi di tlhaga ditseleng. Go na le taba ye nngwe mo o e bontšhitše e bohlokwa ebile e ruta batho moroka ba tlhokofaletšweng gore setopo se a swarwa. Gantši ge o ka boloka setopo se sa berekwa ke motho wa kgonang ke mo ba kgonang go fihla ba tšea motho o ba ya go mošomiša ke go kwele ga botse a kere. And then mo tseleng ge go tšeiwa moya wa motho lebaka ke eng ya bobedi ya gore le tle le late body mola le tšere moya a re tsore ba e berekišang ka kwa mara ba dinyaka e le tšepedi. And then setopo sa motho se tšeiwa nako mang a kere motho o ba mmušareng a ba le nako ya go tla ka gae a ba le nako ya go robala ka gae o tšeiwa kae mmušareng immediately ga fetša accident mo mo ke mo re bang bizo gona ga botse ge motho a šetše a le bomebušareng ba motšere tlabe le feditše kgale moo. Ke ile ka bolela nto nngwe malome ka kapa kare ge motho a fetša go robala go šala moriti wa gage mo le madi a gage ge family e re yona ga e phete setšo ebile ga e ne taba le taba ya setšo le moya wa motho ge ba mmušara ba fihla ba forensic family no ra wa morwaleng a tsamaya ntšintšhe re tla šala re dipheta tša dipoloko re tla ya kua mmušareng ra lokiša ba go swana le ba ge ba itla ba tšea sona serithi se ba wolla le madi ale ba tsamaya le ona ka mantšwa mang go e ra gore ga botse magagesho ge re rutana re eletšana batho ga ba tšee bahu ba wa tseba re bothata ke eng moroka ge accident e fetša go hlaga ba molao ga ba dumelele motho mola go batamela up until bona ba tlo dia mmereko wa bona. And then ge rena re emetše ko thoko re emetše gore ba molao ba bereke mebereko ya bona ke nako e batho ba bošego ba ba sa boneng ke motho ba tsenang ba bereka. Yes ba tlo bereka ke ile ka bolela lentšu le lengwe ka re malome ka kapa nna ge ke le moroka swa ke rutilwe ka motho a robetšeng gore motho o roba dišua jwang. And then go se ne tsebo ka go roba tša bahu o tlo ba le bothata gobane ge re tlogela lefelo le la le sore re di emetše go tla go boloka ka letšatši le la nenneng re emetše go tla gore lepokisi letle kua morago go a senyega kua ngwana bo re na tlhokofetšeng gona go a senyega batho ba idirela boithatelo and a ke re wa bona ge dilo tše re di bolela ka semoya e ba o ka re motho no re a bo moremi ba no bolela mara ge di bolela ke sesi so e ba nthola gore mara taba ye batho ba e bolela taba ye gore e gona nto mathomo ge ba fetša go tšea setopo sa gabe lena family le santše le šale le moile le santše le maikešo gore madi a ngwana bo lena le a olla le santše le maikešo gore ngwana bo lena le a motšea le santše le maikešo gore mola le ya gaša ka taelo gore le ge motho a ka re o tla mo a re o tlo tšea ngwana o a palelwa go bale kgaetšediaka nke ompotše mo ge le fetša go tšea motho wo and then a berekišiwe same time ge ba gabo ba berekile setopo sa gage go palelwa ke gore ba mmerekiše bošaedi mo bona ba moswereng gona ba moiša kae ba dianka yena ka baka la gore a ne mmereko a sa ne mmereko dipolane tša bona gore a di fetše mo go yena mo a ke tsebeng tate ka kapa gore go tlhomana jang ka kwa cause a re tsene le go botšiša re botšiše a botse batho ba ba le berekišang ba ka gare ga ntlo goba le ba kry-a mo molaleng ke ntlo e kgolo mara ya majwane ke ntlo kgolo ya mabuang so wa tsa ke ne potšišo nngwe se yona ga itšedi yaka a ke re wo le ya motšea
ga e le gore batho ba ba tlhokofetsile ba babedi tsile ke mathomo go diega di-accident le tšea o motee and then o motee santse a šale mo a bereka go iša koloi tše dingwe le riang le ba tšea le ba babedi la ba iša kua letla la buša o motee goba same time ba lefa taelo gore ge lefetse o tšea o a šale mo a šale a bereka tša gage ao re ba tšea ka moka and then o tlo boa ka moraga nako o tlo boa ge bona ba dumetse gore a boa a diriše di-accident tše dingwe then go ka tšea nako ka kgwedi beke o ka tšea ngwaga kore motho that's why ba re accident e direga ka kgwedi e so plekete e direga ka kgwedi e so kore motho la o boa after ngwaga and then ga ba go fa motho gore o motšee o mo iše kua wa mmopula goba o bereka jwang ke sepela le ena o sepela ka maoto gae gabotse then ga a fihla kua le riang gore a dule le monyakela le moagela ntlwana goba le mmea solong goba le mmea kae o fa o dula mo tseleng enene ge accident ge koloi e tlhaga ena o ne o dira ka mokgwa ba moditseng a nkere ba molaelela ka kwa gore o dirang o gabotse baloi ba connectile ba kgona go tseba gore go tla moremi o tswelela ga matlala ra mošibo wa go feta moloto ga a fihle kua moloto a kry-e semanyamanyane a mo iše kore batho ba gabotse ba bolela ba ne connection ya bona le gantša le gona moo ba kgona go mmotsa gore a šediwe dietla di tukiša and ga di tukiša nene ke gona nga dira se se wena o tseba eng kgaetšedi yaka ya eno e re ganyana buše ka mo go wena le kae ka moka a re gona kgaetšedi yaka nna tse dintšhi ditaba ke di tsebe mane ke no ba ke makala ka gobane nna no ba le nako ngwe ke ga no fentile a ka fenta o tloa bošiu le mosage wa teng a sa tsowe a sa phaphame a sa ire nix a ba yo tsowa maybe ka bošiu matsatsi a mabedi a fentile re be re makala kgane molato ke santšho a re motse re mise somewhere mo re misang gona ke mo ba tlo zamang gore ba motsose ka bane ke mo teng mo na ba mo kgona teng mo na sa kgone ka le dikereke tsena di tsena o bone go mo thisho a iteng mo ne ba mo kgona go motsosa ke mo na kgona ba di go ba ditseng dilo tse kitsa ha itseke ka nena do tse dintšhin a se motho lo bolela nkampe a bolela le batho ba ko ntona le batho ba gae nena a se motho lo bolela le nna kore tšea di bolalang ke mathomo o dikwa ke mathomo ke dikwa sanka wa kwa sele go tšea di bolalang ke a thomo dikwa mama yena re wa di tseba koko wa e be le sa botse se sitaba tše mathomong ka moka re di tsebile le se si wa di tseba jana tše tša mathomong tše ke kore o mongwe le mongwe no tseba mo le matolwana mara tše dintšhi tše di bolelwang tše le nna ke di tsebe a senka nompotša tše di selaenyana tše na sampotše na re mama ko tlo kwa botlhoko papa go bana ba o kae mogala wa lena ko o tlhokofetse papa go na kwa robala se se bošetše o hlalefile ke ka 2020 yena la modira selo ke mo kereng ba ka sempotse cause ke nako e le gore nna ne kere ke fodile gane di o kubetse ba mperekiša ke sa tsebe so no ge ke bona gore like go diragalang ba mpantšha go ne sekotlolo se sengwe mola ba ntshe ebile ba ntshega ba re monna no nano re tla felela kae ne re go tšea ka ntle le gore wena o tsebe and then le o sesega gore a tla dire miscarriage re rumile wena so ya papa a ba mpontšhe gore maybe ke nna ba nrumileng go papa goba ya papa mo gongwe go ka no ba go tlile skimi sa kae kae papa yena go robala ga gage e bileng bolwetši goba le yena ke kotsi wa ebile bolwetši ebile bolwetši nana le stroke for 7 years ka mo left so ka 2020 sa matha ka mo right se se shuka ronya ka go bolela papa bolwetši ba hae o no thoma na ile ka ntlwaneng e nyane ha le ka mola a petha ke stroke na re no makala sala tsene ka mola hatswe re mo kreile ka bo mama ha yo robala o no kwa toilet le senkela toilet le chikinyega ha tlhola man
mogala ola ka mo kamereng a teng ha e tswela ko ntle a ya ko ntlwaneng e nyane o mo kira ka mola ke a tlo re bitsa ka mo ntlong re mo kuka re misa ka mo ko kamereng ya hae khane o bethile ke stroke hona mo ka 20 re sa gopola pila ne le 20 mang na pele bolwetse ba thomana mo o mo atela ya ba stroke se la sa go bala a kgona go tsamaya mara lo bene se tsere ka rolo bona re sa tse gore stroke se ke dilo tsa batho o re jwang hona mo wa bana go bolela nnete ne khaetse diaka stroke se tlotla ka gare ga lapa la geno go bane bona batho ba le bana ba ba berekisang gore ba ba tšee maga ga bo bona ba ema ene ga ba ema ge ba itia matšwa le bana ba tlo tsena ka gare ga matšwa ba tlo go bala le bona go bane ke bona matsogo a bona a šomileng go phethagatša toka eo ya di-accident so ke bothata fela mo stroke tate santse se tle se motshwenye go bane bakhu ba le balla ba ga bo bona and then le bona bakhu ba le ba tlo re ge balla ba tlo sahlela metsi ya bolene go bane ngwana o šomiša ke batho wa e bona ka gore go nyo le nka botšiša kare ka lapeng la lena boroko bo gona le ka noko le ra bo gona koko abogo boroko abogo ke mahotlo tšhita dingaka gore boroko bona ne bana ba ke ba lebeletše ba bannyane ba kore ba no tlhabana ka mantswe a ba kwane ba bannyane ba kakana ba ba ka skwane koko nne ba ka skwane nne ko gore wa bana koko lapa la gago le hloka thuso e kgolo ene ka thapelo o tlo le ka mara lapa la gago koko le tsenetswe ke sho le modimo go ga boima ka mogare ga lona ya le modimo go ga boima wa bona re o motho mo rape dithwi mara dilo a dilo ke koko ene se taba gore modimo o gatla ke go sokola ga gago no ba loi ba kgonne go targeta ba kreile bana ba gago ene ba shoma ka bana ba gago gore wena o shetse o na le dira tše di lebeletse lapa la gago bana ba gago ba na le dira tša batho ba ba berekisitseng gore ba ba bolaye so mathata le ka moka ga ile gore ke meleko e kgobokana ka gare ga lapa la gago so a go kgona ga le gore o tlo be le bophelo ka gare ga motse wa gago a go loke nne o a rapela a o arabiwe o a phasa ga o arabiwe ditukushi di apere a o arabiwe dipheta o di apere a o arabiwe bitša Jesu ga go arabe bana shiba ba tlaishega so o le ka go ria dilo tše ka moka mara a gone mo go bonalang gore go gahlana gona so lapa le la gago koko ka bolona le nyaka go berekiwa ene a le nyaka gore motho a no lo wela ka speed le ka feleletša le mo go batša ene a go a swanela gore le jagele gore le ye meropeng le santše kore re thome ka go berekana le ngwane o lapele gore le ge re ya meropeng re se ke ra ya go bolela le dilo tšela batho ba mo sepedišang le tšona so lapa la go swana le le kotsi kudu go bane ngwane la o ne le madi diatleng so se o bolela taba gore batho ba be ba go lata go thwasa gante wena go ya go thwasa a wa romela ke badimo go thwaso moruti ga ke tsebe that's why ke bile kare ke confused too much because ga ke sa tsebe gore batho ba bošego ba diphetošitše badimo ba jang le gore ke ile jang motseng o la ke tsebeng ka le botšamaka alright a ina molato nna go ya ka nna thušo ke tlo le fa yona ke tlo le ka matla gore ke le thushe mara se ke nyakang go le botša sona ke gore sesi nna e ke e kgopelang ke nnete fela re botša dilo ka moka tše e leng gore o dirišitšwe tšona o sa šie selo nnete o se ka bolela maina batho re nyaka fela gore re tsebe gore re tsebe re go thuša go fihla kae ka morago ga tšeo re boditšeng tšona ke eng tše dingwe tše ba go dirišitšeng tšona tše dingwe nna ne ke operator mo moruti tše dingwe tše aowa ke mo e le gore ne ke le perfect mo go tsona o kore wena o guti ka tabeng ya go wisha dikoloi le go tšea ditopo le di-miscarriage fela
and then a nkere jwale re ba bantšhi and then o mongwe le mongwe o ne ntwa e dirang go na le letamo šilile mola Almasdrift Mokhombo demo mola mo e leng gore maloba ge re le ka mola sekolong re kry-ile gore bana ba phetha di-ritual tše di seng di a loka ka mola letamo le lena batho ba belegatlana le bona mola letamong ke mo e kereng ke mošate wa ntse o mola letamong ke mošate wa go phetha tsona di-ritual tše ya so taba ya go swana le ela ba e tlhagela bana ba le ya go tšhentšhana ka mesamelo ya basadi wena a sanka lena mo groupung ya lena a ile riagalle ntho a nna ntho ne ba ne ntiragalela ko ge ke le matšatšing ne ke re ke fihla ko ke hlapiša ke bona ba gakolo bao mohlomongwe bang engage ka madi ya wa bana taba ye ya ka mola Almasdrift e re fa taba ye nngwe ya gore bomme ba swanetše go hlokomela bana ba bona kudu ba magarebe mabapi le tabeng ya seemo se se leng gona gobane go yeng ka mola Almasdrift go tsoga dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore di a bontšha bagešo gore ke gale di le gona mola fela di sa bolelwe ke gale di le gona di sa bolele go tsogile mathata a mantši kudu ka mola Almasdrift ene go a bontšha gore mola Mokhombo demo go a bapallo ene go ka nyaka history ya letamo lela la Mokhombo gore le bolaile batho ba bakae o tlo kry-a letamo lela le bolaile batho ba bantši kudu le bolaile batho ba bakae koko ke batho ba bantši ba wetseng ka metseng ba reng ba tšere ke nnoga ya a kere problem ko gore mola koko go phetha di-ritual that's why we kwa sesi a re mola letamong ke mošate wa dilotše then ge e le mošate wa dilotše dilotše dintšhi go ra gore go senyega mola letamong ke mo ke fileng batho ba Almasdrift maloba molaetša gore ba Almasdrift gahlana go berekwe nnagae re be re hlatswelele letamo lela re ka se kgone gore letamo lele leng ka gare ga motse le tle le thome go fetoga mokgwa wa poleke ya go dia di-ritual tša gore bana santše ba re ge ba go swariwa di-meeting tša baloi ba sware le mola cause gone jwa le bana ba ba affectegang koko ke kwa gago maloba beile ba ga mang ene go ra re ge go šetše go tšweletše sesi so ke sure go ra gore go sane le ba bang bana ba ba tlo tšwelelang so taba ye ya ka mola e tloga inyaka go lebelela le go šala morago so dipheko ka gare ga lapa la gago koko ke tša mang le mang ke tša gago le sesi a sa boa wena o thwasitše wa boa yena o thwasitše ga a boa ya boa ka gore dilo tša gona di be di sang kgotsafatša ka gore le go ya gae ga seng ke re no tloga nna le mogarabalara wa ngwane o ka re o tshwere ke badimo a re morwale re mo ise kae rena re no kwa ba re hape ngwana shu mo gating o robetse gona ba mo tšea ba mo tsentšha ka moo bana ba barawa reng gape re motho a seiše le yena a dumela ke ya mola napele ke re ho lokile gona ka mokgwa go diehileng na ha o boele mora jale ka he le yena a ine le mathata nang le ona a re mohlomongwe nka kry-a thušo ke yona ye e leng gore ke yona e dileng gore a tsena a re mohlomongwe thušo a ka ikere jale ke napele re mosapata mogala ba patela ha sa re ba patela mole ya ba gore wa tlhokofala hela jale a no fetša a tšere nyoko a boa re no go ka se kgonagale gore re no o dia dilo tšeo bo o le ka mokgwa o leng ka teng re no šala re eme gona ka mokgwa a ke botšiše mo koko a ke re ge ngwana ya thwasong re dula fase re ya bolela re dia jwala re ya molaelela le molaeletše ngwano ile ra a le gona kwa le ya ba gore re ka re yena o re o tshwere ke bona a wa rana para dia jwala he rana pa a boa le gobele ya hae ra tla ra mo phasetša okay sesi a go botse ne banna ba ka se dule mo go wena ge o ka re o ne le monna wa mohlalosetša seemo se o re boditšeng sona le ge ka ba ngaka o tlo tšhaba a gona monna a ka kgotlelelang seemo se o leng ka gare ga sona o hloka thušo pele gore a o fete gore o ka ba ka gare ga di-relationship lokiša bophelo ba gago pele
gobane wena ka boena o kotsi wena ka boena o kotsi kudu mabapi le tabeng ya gore o ka dula le motho o ne bana o ne mengwaga me kae ke ne 26 grade ya 27 this year and then gore gore o ne le more than 13 years o bereka mmereko wa batho ba a go botse mo gaetse diaka tša marato di biele ka thoko tša marato di biele ka thoko nke go loke wena o nkušiša ene wa bona gore go ntšwa ke tlo go thuša wa bona kokore ngwana ke tlo mo thuša ke nyaka go e bolela mo moyeng ngwana ke tlo mo thuša mara nka se kgone go mo thuša mahala ke nyaka le nkwe ko kwa kere ngwana ke tlo mo thuša mara nka se kgone go mo thuša mahala why dihlare tše di yang go thuša ngwana di a tura ene ngwana ga le so re monyakela mogala bo mogolo motho mogolo wa tšofetšeng ke yena santse a mohlapiši ene gore a mohlapiši a go nyakega dihlare tša ka mo ga borena go nyakega dihlare tša kgole tše baloi ba ka mo ba seneng le tšona ke tše di tlo kgonang ngwano re o lle moleko o le mo go ngwano ntle le gore re ye go nyaka sehlare se e leng gore se ya gore o lle moleko o le mo go ngwano a re tlo ko le mo go ngwano a re tlo loka hlare tše di ka thuša ngwano di nyembane hlare tše di ka thuša ngwano di nyembane mo a di gona mo so re santse re nyake ngaka ye e leng gore e specialize ka go tlogediša motho ga a bolaya batho nna a ke specialize ka gona so taba ya ngwano gore a loke ke santse ke mo iše go motho moraite kore ke santse ke no le botša nnete santse ke mo iše go motho moraite cause mo go hlatswa madi a batho ene nna nka kgona go phekola ka botša batho ba gore mo problem e leng mo ke eng but a ke ne right ya go tšea letsogo ke lebie mola gobane nka re ke tloša nto e leng mo ya aparela nna gobane ke meriti ya batho ba bantši ba ba leng mo so e se le family le santse le ye go dula fase le ye go tepolela ga ile gore go hlokagala gore lekoleke ga ile gore go hlokagala gore setšhaba se le thuše ka di-donation re le thušeng ngwana a tsamaya ye go kry-a thušo motse wa gago ba ka gae botate go ba ro ba diša ke ne problem nka le thuša mara if ka nnete re nyaka gore ngwana a loke ene ngwana a loke ka pela ke santse ke le botše e le nnete go nyakega mogala bo mogolo wa go tsofala motho e leng gore a sa ne taba le bophelo neng kapa neng a ka ne robala ke yena a tlo kgona ngwana cause seriti se ngwana ba mo sepedišang le sona go bona go le boima gore ngaka e alafane le sona se tloge mo mothong ke lebaka la gore ge nto e tloga mo ntoela ke sepedi once e tloga mola go yena o tšea mare o lle le setlhapa o mohlapiši ntoela ka boyona ya tloga e aparela wena ngaka so e nyaka ngaka ye specializang ka dilo tše gore no nto ke a tseba gore ge e tloga mo go ngwano nna e ka senkry-e santse e kry-e mohlare nka no le riela EG ka bereka ngwano ka mohlare ka go botša re after 3 months tsa mo o lebelele o tlo o kry-a o hwile so ge o le ngaka re tseba gore if o bereka motho mo go na le letšwa wa tseba gore mo santse ke bereke jwang because nto batho mo ngwano nto e mo riagalang go nyakega nto re bitsang gore ke moemi santse re stope nto e leng gore ba mo dira yona re a emiša ge re fetšo e emiša na re iša kae because o tseba gore ntho a sepela le yona go thoma o fetša go emiša e thoma golwa ene ga e thoma golwa a go le moriti o moteng if ngwana ke ba mmerekisitše go bola batho ba 200 go lwa matlo a ma 200 godimo ga motho o mowane so santse o tsebe gore matlo a le mmogo wa director jwang so nna normally a ke specialize ka go tlogediša batho matlo ke se ke reng for metse for tše dingwe ke tla le thuša and then for department ya ngwano motho nna ke mo tsebang a ka thuša ngwana o nyembane so go tlo nyaka ga tšhelete gore ngwana a fola if o fihla point gore we have to re donate le ngwana go save
bophelo ba ga ba rena re tla donate mara le lena le family go santse go be le se le sentšhang gore ngwano a ye go loka be ga botse madi a gage a santse a ye go berekiwa be ga botse ngwano go bue yena go tloge ntho e mo tsamaishamo because ntho e tsamaya le ngwano e so o ka no hlapisha ngwano o tlo bola moritho moano go tsoga o mongwe moriti go sono go hlapisha o bola o go tsoga o mongwe moriti go sono hlapisha o go tsoga o mongwe moriti o sepela le poko tše ntši mo go yena motho so go nyakega expect ye e leng gore e dila ka problema go swana le ngwana wane le yone mara for lena ka malalapeng a se bothata so dilo tša go swana le tše ge di berekiwa ga di berekelwe ka gae ngwana o santse a berekwa le sethogeng go ba nokeng gore dilo tše ge di tšwa di sepelele noka ge di tšwa di tsamaye le naga mo go ngwana o di tloge bakhu ba ba le mo go ngwana ba berekišitše ngwana gore bakhu ba mešala morago santse ge ba tloga mo ba ye straight dirapeng tša bona ba ye go robala gobane batho ba ga bo bona ba phasa batho ba ba seng gona and wa kwa gore o reng a bereke ka section ya mo lena le dulang wa bona nke ba bereka ka section ya mo le dulang be re tseba gore batho ba e leng gore ngwana ba mmerekisitše gore a ba rie dilo tše re a tsamaya re ya go ba robadiša then ge re fetše ba robadiša me re thela ka moka e tloga mo go ngwano e ya kua mo ga gabo batho ba so ye ke ya gore fa challenge cause santse merithe ge e tloga mo re direct gore e ya kae spirit se ngwana o ba mosepediša le sona santse o se direct gore se ya kae a se no tloga wa se tlogela mo lefaufau se ka no tsamaya sano kry-a ngwana no ba te tsamaela mo go ngwana wa sekolo mo go ngwa ka e sa fitlha sa mo aparela le yena a thoma go bereka mmereko cause le o gonjwa la re tsebe gore na gore mmereko a tla o aparela o tlo mo felletšo mo go marela re santse sa mathomo re o tseba gore go tlile jwang a na go no mote wa family o e leng gore ba bereka le bakgekolo ba o robetse a re ga tšea dilo tše a di fa ngwano a na ngwano ke go tlile jwang gore a wele ka gare ga mathata go swana le o gona o mongwe wa mona o a mo dirileng dilo tše ke tlo go botša nto nngwe ka baloi ba bohlale kudu moloi a atikele ka lapeng la motho go ya go seleka moloi a atikele ka lapeng la batho go ya go epela dilo moloi o šomiša diphoofolo goba o šomiša ngwana wa ka gae ka ba moagelwane ka ba mang baloi ba šomiša bana ba bona go dira dilo tše di sa nyakegeng gore ge go swarege bana ba di next door ba re ya ba le ke bona ba loyang yena a šala le clean so taba ngwanoki a se tabenyane mama ke tabe serious ene re tlogetše nako e telele nagana the period of 13 years ka moka re tlogetše taba ye merithe e agile godimo ga ngwana so ke bolela se gore ba ba theeditšeng radio ka Almas Drift ba thuša ka di-donation tša go ya go thuša ngwane le rena re tla thuša ngwano ke seemo sa leng mo go sona se tloga ene ge e le gore go sane bana ba bang ka Almas Drift ba e leng gore ba wetse ka gare ga seemo sa go swana le se re kgopela gore ba tswelelele re tsebe gore re thuša eng gobane re tlo bola go bereka mmereko mo tee go tswelela ka 1111111111 then bana ba ba e ba so ke ngwana boraro go tswa ka lefase la Almas Drift o e leng gore gatlane le problem ya go swana le yena ene nto go mmakatša ke boletše le maloba kare why moleko o wa ka mola Almas Drift o thaketa bana ba makgarebe a o sware bašimane o nyaka bana ba makgarebe ene mo go bana ba makgarebe ka moka a o nyake go bona go e ba le ngwana wa ba le lesogana go na le gore o be le lesogana kampane o le lekgarebe o date lekgarebe so naga yela ya Almas Drift santse mošate wa gona o gatlane re tle re kgoneng go lwa le problem e leng mola because ke problem e serious e leng mola re bolela ka maphelo a bana ba rena re bolela ka maphelo a batswadi re bolela ka gore mola koko ge e le gore Almas Drift ba theeleditše go sa santse ba no tsoga ba dira meeting wa gore re tswela pele jwang dilo tše di tswa jwang mo ga borena cause o nna nka le thuša ka yena o ka le iša motho a mo thuša mara o nyaka motho o mogolo ka mogo ke le bojang ka gona cause nna ke ne 15 years ke bereka mmereko ke kgona go tseba seemo sa motho gore se jwang
so batho ba se la mafelelo mo ba tswang go šomiša mmereko be le neng la mafelelo go gopola ke mo bekeng ke boragabe ka go feta ke kgwedi ya go feta ke kgwedi tše tharo tše di fetileng ke neng ke mo ile reng ke rometse voice note mo gona ke sa pane le Friday it was Friday ka Friday go ne mo ba go romileng gore o ria tsona dilo tše le gona ke thomile ke bolela le ntate ka kape ba ngama so ge ba nkgama so ka re ka le ka neng tate ka kapa ba mpha ditayelo mare fela dipadile a ke itse gore lwang ke nto e kereng ke nagana gore mme ba ntlhabetso something yes a kere o gopola re ngwana ga ba mo roesha dilo tša go se tsebalege sa mathomo ge e le mosadi ba mo tšea lehlapo la gage and then ba kore like ba go hlabela ba go wina kore ba tšea bo wena ba šia moya wa bona o tlo go laola le ge re bolela so ba re thieleditše that's why kere o tseba re bona ba galabe bao le bagekolo bao bo lala ba ilwa le rena so go ba ngaka go kotsi gobane o lwa le baloi ba bantši o lwa le baloi ba ba lwang le lapa la geno o lwa le baloi ba ba lwang le balwetši ba gago o lwa le bona ba nyake go bona o ka tswela pele godimo ga batho ba godimo ga mmereko o berekang so go kotsi go bereka mmereko go swana le gore o berekang o nyaka net fela tšhireletšo so o hloka thušano ke boletše le maloba kare mangaka a Almas Drift a re gahlaneng e se re le mangaka re se ka tlo re re mang o thwasitše ga mang o thwasitše ga mang fela yeo malome ka kapa nna ke tsebe gore mangaka ga re na re tšhabana eng a batle baruti mangaka a re gahlaneng setšhaba se sa hletše ke bothata bo bogolo ba boloi a go no wa tlang ka moka go katakatelwa morago ba re no moreme a di bone mara ge ba ka re go ne strike ba tlo re maphodisa gatle ba ka se re lephodisa le le tega letle le kgaleme strike mara mo go nyakagang department ya rena e se re le mangaka le baruti le ba porofeta ba re neng dindomba le diagelo ka gare ga malapa a rena re palela ko go thuša setšhaba sa gabo rena se se sokolang go na le gore re thuše setšhaba kampane re tsamerege ge yana ka borena re bolelana ka mantšwa e seng a mabotse mara ka mo setšhaba se gare se a sokola so dingaka ka moka tša dinaga mabapi tše di amanang le Motse West re swantše re gahlaneng re lekeng go lwantšhana le bothata bo le ge e se Motse West fela setšhaba se a sokola malome ka kapa a se a emela gore se tle ka dindompeng tša rena fela batho ba ne le mathata ene go lwa le mathata o no nnoši go tlo fitla mo e leng gore batho ba tlo go patla ene ge ba go patla go bua go sege tsona dingaka tše lebedisantše tše di go thuše ene e le gore o patlwa because of like o lwantwa ya batho ba ba milione no nnoši mara group ya go feta milione e dutše thoko ga e nyake go ka go thuša go lwantšhana ntwa e so ke ne nnete gore ka kua Almas Drift mangaka ka mola ka moka motse mollo mongwe ne le ndomba le dipheko ngaka gona e santše e tswelele molaleng re tle re ye go lwantšhana le mathata a leng ka mona cause a go tlo re thuša gore nageng re no ba le dindomba le dingaka gomme ge go ne mathata dindomba tše di tswalela gona gore a re dindomba tše a di tswalele di se ka tlo di sa ba gona gobane ke nako gore di bereke go ba ngaka ke go lwela setšhaba o fiwa tšhelete lwela setšhaba sa geno so koko ngwanoki ke tlo le thuša ka yena bolelang le lebaka gae ke tla founela mogala bola mo gongwe a ka re kwela bohloko ke tla tsoga ke leka gore ke mo founele go sasa ke kwa gore tabeng seemong sa ngwano a ka bereka jwang mara for lena ka mola gae nka leka ka mogong ka kgonang mara for seemo sa ngwano se kotsi kudu gore ngwano a ka dula le ka mokgwa a leng ka gore gobane go nuele re bolela so nako la gage ya kore past 12 ya fihla mo gongwe ba tlometše ya sa le tseleng ka se so re santše re ilwa ka mogore ka kgonang ra dula ra re family ya gage o tla di bona wa tifatla tšee wa rena wa moagelwane mo gongwe ge re ka kgona ngwane o bona group o ya kae ka ye e rumiwang ka thoko go tla go tšea ngwane e tla ema mo pitšeng tše kgolo ke mathata mantši a go swana le ya ngwano a tlileng ka ona mara se ke nyakang go lemoša batho ke gore re ya le ka ba gešo re leka kudu kore ke leka ka mokgong ka kgonang mara se ke se bolelang ke re ke hloka thekgo ya mangaka a gabe re na setšo ka gore nna malome ka kapa maikemišetšo aka a ke nyake go ba kgoši ya mangaka ene ebile a ke nyake go buša mangaka
ke ne mangaka magolo ba ileng gore ba re thwaseditše pele ba ileng gore ba tseba mmereko se ke se nyakang kore re kwane bale ka mangaka re tšea mmereko re yeng pele ge ile gore go ne o mogolo mo gorena a tlatla re etelele pele and then se segolo kore setšhaba se fona a ke nyake boetapele ba mangaka ke nyaka setšhaba se fona gomme ge ile gore go tla ba le moetapele o e leng gore o organisa di-meeting o diraeng a organise re tleng re kwaneng re šita ke na re e hlotša gobane rena re tautša hloka seboka so le wena koko o ngaka akere o ngaka koko o ngaka mara senke ke eme gabotse ke qualify botse nne jang o gorogile koko go sana le tše di shortang koko wena o ngaka le tšona tše o neng le tšona di tle di thuše tše dingwe tše di shortang di tla tla ka morago gape go ntse le go satlhetswe lapa la gago o tseba kang gore batho ba koko ba nyaka go bona gore wena o ngaka ge ba kgona go bona batho ba ba kgona go tšea ngwana ngaka ba tšea ngwana wa ngaka ba mo tšee ba mmerekiše go ya go bola batho a kere ba mo dile dilo tše ke senke ke ba go dirile llo tše o sa rapela modimo ke santse ke le nne ke sa rapela modimo mara ba mo tšere ke senke ke ba mo tlhomela dilo tša bona nna ke senke ke koko ebile wa tswa o ile ba sa mo tšere ebile o sa rapela modimo ba sa mo tšere ke nto ke reng koko motho o wela ke mathata e le ngaka motho o wela ke mathata e ntše e le moruti o motho o swana le motho o mongwe le o mongwe koko ga o wetse ke mathata go etša go tlhokega thušo go tlhokega thušo yo yona ebile ke e fitlhe go nyakega thušo koko o ngaka o hloka thušo go le so le nna tšatši le lengwe ke kgona gore ke le ngaka ke le moroka so ke tlhoke thušo ke tle ke thuše ke lena so lapa la gago le tsenetswe so gore gore ge re re batho ba pheta ditaelo ba tla thoma go bona gore e moroka ka mehla le ka matšatši a re banna pheta ditaelo go senyegile ke bolela ka nto nna re e bonang go kaone matšatšing a le kgone gore bolela so batho ba bona ka di-video cause nto go e bolela košeng ba no re awa ola a bolelele motho o ne o nagana so a gone go nagana mo dilo di a senyega thaka tša gago sesi ba bang ba nyetše re bolela so ba ka ga bona ba ne di-business ba ne dikoloi ba difemeng tša go bonala wena feme ba go berekišang yona ga e patele so a ke tsetse malome ka kapa re bulele megala ya nko batametše kgaetšedi wa ka o nko matametše kgaetšedi ba re o ya operationeng ke operation ya eng ke tshwere ke bolwetse wa viral mo mogolong and then go na le ntho e ntswileng gape mo dimpeng moke ke yona operation e santse ke yo ko yona e le nako ka kang di go tshwenya dilo tšeo di go bakelang gore o ye operationeng ke ya mo mogolong ke thomile last year mara ke se awe ka yona le ona ga e bo tlo thoma bolwetse bo ke bile le toro ka lora motho a mpha diperekisi mo torong yaka and diperekisi ga ke ke dijile ke ba le allergy mo torong ke bone ke dija diperekisi tsela e fetso dija furuge ke tsoa ka kra matlho ka a rorogile a otlhe a napile ke kona bolwetse bo thomile mama a re mara wa bona wa lwala na ntse ke lwala ke tsamaya ya doctor ke ntse ke ra ke tloya mmele ntse o fokotsega ka ba ka doctor ka December he ke ya doctor ya nromela sepetlele ga e bolwetse bo gago bo dangerous sancho yeme ka maoto a wa ke thomo tsa ma treatment a sepetlele bjanong sancho ke operation ba re ba ya go idia kae mo dimpeng gore mo molaleng tsotlhe tseke ya mo dimpeng le ya mo molaleng mawa ile thoma ka ya molala pele ka ne tsa male matlho a ya affecta le matlho ke nagana gore before a ya mroka o swantse a lebellwe pele gore ya hlokagalanang go ne le malwetse a mangwe batho ba go seleka ba tsentšha ba kgona go a tsentšha motho ene ge malwetse e le a matsogo metšhini ya makgowa ga e kgone go bona gabotse gore gabotse go ka be go diragala eng ene makgowa a rata skero
go ne le gore ba ka go operate le gore ga go hlokagale gore ba go operate so o hloka gore a hlolwe and then gore ditsela tša gage di jwang ka nnete ruri go a hlokagala gore operation o a ka e dira go ba jwang ka baka la gore o hloka gore a phethelwe le ditaelo mohlomongwe pele a eya metsotso ke 25 fela magagešo go itšwela go ere ya lesomete sealemoya ke motse community radio ya lekgotla kgašo la selaga gona fa le go 96 number 3 FM gomme re laefe letlakaleng la Dr. Moremi gona ka fa le letlakaleng la dikgokaganyo tša le ya go Facebook re go 96.3 FM ebile re a boa re kry-agala gape go www.mcrs.co.za re amegale magagesho nomoro tša rena tša mogala ke 013-11004 06-013-11004 ge ile ya WhatsApp ke 0648582771 ke topa motheletši mo go 06 MCRS o ke a mo feta o 013-11004 06-013-110-0407 WhatsApp line rena le yona e gona e ya phela mo ile gore motheletša ka kgona go romela a voice note letlakaleng la WhatsApp line rena ya 0658582771 MCRS o mo moyeng tumela Bramos Dile guy. Alright gore mo Wa ke mo tsale morolo. Ke a ba Iberisa ka ke boredi ka mo. Ka de kere ka te boredi a tsamaile kharebe. E se a ga straight ya di go wena a mo go ba bo tsare a nyane. Ka robale o kubana ba utlwele ke ba ta ba le ba botse ya ba bensan ba go bushai. Yeah. Di khotla ke keria o kere a ska tamba straight la dombre dia a jidere la ko hai a bi na plano o bale ba utlwele ba ba utlwele ti ya no ke khotla bia go ka setan le kwa ge tshimrolo thank you yengwe ye ke khopelago go ba thiletše ka kakaretšo ba ba re thileditše go 96.3 ba ba re bogetšeng ka go dikgokaganyo tša le ya go letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi magagešo ke nagana gore batho ka moka ga bona ba kwele ebile tabe e hlakile gabotse gore lapa le ga le seleke lapa le ga le loe lapa le ga le hlole di-accidente ko ditseleng ngwana wo o a berekišiwa jwale ka ngwana wo mongwe le wo mongwe wo a ka joinishwago a berekišwa mebereko ya bošego re a kgopela gore lapa le le hloka thušo lapa le le hloka thekgo ga le hloki ditoitoi lapa le ga le hloki go šupiwa ka menwana lapa le ga le hloki dipolelo tše dintši tše ileng gore motho o tla bolela a itebala gore go sasa e tla tsoga e le yena ka lapeng la gage MCRS hello ka kapale kae mmera mmopudu ka thabana thobela ya wa re gona re ka rale ya o tanta mfita ka mo ke pele tabi thobela ya ge ka kapa ngwana ka mkhodi mkwang ka ona o ka re piswa tlo fitela go khopela thapele go o nya ka thapele piswa na kwela e bule ke mfihla a dire gore go ne le nako ba thomang ka yona bisexuality ka gore go gopola go nagana gore gana jale ga tlo sepela ka nnete ba tlo mo tšea ka baka la gore nako a bona ga e fitlhe ba tlo mo tšea ene mo ke mokole ga nnyane ke kole o ka re gore ba tsenya ke thapele fela hallo re na le namera mmopudu nka leboga re ditaba tša ngwane di a thusa nka leboga ga go ka baka mokgodi leboga re a leboga mmera mmopudu re a leboga taba ya thapelo ga ke tse rena re tla lokiša mopapa goba re tla e bereka ka tsela ya mohutamang e fela re tla e le ka go e boledišana ka fa gorena e tla feta ka tsela ya mohutamang MCRS Bebeto siyathokoza ngeferritlen Bebeto
ka bona thala stress ya bo mna tse ka tone tse sa kale pastone ke do no fune khalepo nangabe umuzilo ufuna ikhelepo yemali wena ungubhebhetho ngapho ngeAlmanstref B uthi umhlali wangapho ningakhona ukuthi nihlangane nibumbane nikhona nemhlamenye ukuthi nikoleke imali yokuthi umuzilo uthola ikhelepo utsho njalo na ka khalepa ngina wona khalepa bona sithi nabasirate sikhalepa umndeni wethu ya singakhalepa nami magama mina sikhakhalepa nathi nabo ngifuna donation nathi sikhakhalepa ngoba almasrif sematuzana ya into ye1 le nathi yasafeka sikhakhalepa baba ene Phephetho ukhuluma iqiniso ngombana kuhle ngingathi kuyenzeka akusuye ayi1 aberekiswako izinto ezinje abanye abazi ukuthi bayaberekiswa so umphakathi na ungahlangana wabumbana yaba into yinye kungenzeka ukuthi mhlawumnye ikhelepo lingaphuma and then ngeke lekhelepe umndeni lo hodwa abaningi baza kukhelepheka ngeAlmanstref wazokhalepeka baba Phephetho Tawazile Phephetho 013-11004060 013-11004007 013-11004060 WhatsApp line ya rena ke 0655827771 MSR somo mo yentumela le ka ntate ka kapa a rona ra leno ke dumešene Dr. Moremi ka foga so thobela ya nna go bela ka gore ke gole sello gore ke nne ke ngwana khutshi ke kotsi and then o tle go thata gore o tle ke ga mashileng a bona gore a thushile ke re nang se se tshaba la community sencha se ka nyana la re re le ba gole ka khona gore tibisha gore le re ba no bona gore la shala jwang ka gore tabe ke golene e o tšea maro especially we to diega la rena ngere ibile le gona go go lena e ka no be ile gona ka baka la gore ba re ba berekelang kae ba roma kae ba ba isha kae go re mo wena o dulang gona ga se mo wena o berekelang gona ke mo go tloya ke e ngore ya gore shefele di le go pela setšhaba sa mola Almanstref le go le rena re le ba gole le go tsa go re tseba gore bona re ka batla jwa le jwa mhlomong yona go le bitse re ke trust re ke eng tsona di tone re ke re latlhela mo accounting ke bona ka ramile ke a thusha ngere ke nagana re kwa gala kudu mongaka le gona mola paging ya Dr. Moremi ke mo go tlang go kwagala ga botse gore ge e ka ba go nyakega mashileng a rileng and then batho ka moka ga bona ba kgonang go thusha ba ka lahlela kae ba ga Moremi ba tlo ihlakisha ga botse taba yeo e tlo kwagala ke department ya bona ke nagana gore ba tletle ba e laola yeo ke a re resha prof go ne le motho mo la mogaleng papa re a leboga ke ngwanesho ke tlogele go go sinke ke nna ka mo ZB ka magopho re a leboga ka magopho thobela ya re na le ngaka mahlare ka mo tša go swana le tše o hlwa di bona ke no re ke no mo founela ke mo tsebishe mata gore tobela prof ya ka mo re na le bothata ngaka mahlare re na le ngwana shwena ka mo ngwana o re ke gala berekishiwa mo go na le di accident ko re yena ba mmerekisha gore ge go ne accident wa ya o tšea madi o tšea memoya ya batho o itilibela bakgekolo bao ba mmerekishang ba magarebe o a diriša di-miscarriage wa le kere mo ke bothata gobane o rone 13 years a berekishwa mmerekong jwale kere tlhare tše di ka fodišang ngwano di kgole kudu dikunyembane wa le mara kere ga nnyane wena mmata go ya ka mokgo e lego gore department tša mokuta o fela o di swara thušo e ka ba gona mo go ngwanong ya e ka ba gona prof taba kgolo ngwano a nkere nthwenye seriti sa ga ba sepela ba se thebotse bjano ntho e swantse e riagale le rena swantse re buše seriti sa gage pele seriti se sepela se berekša ke ntho ke baloi nnet na o ka sepela o kgone o buša seriti seo le ngwana o tlo phologa o kwešiša go ne phofolo
a tsamayang le ntho le yona wa nkwishisha yeah le tla o ka busha seriti seo o tlo kgone wa lafea ngwana dan bophelo ba bo go betswela pele ya ke tla ria gore ke dule fase le yena and then re tle re bone re ka ria jwang a nyakelwa dipheko tša go tswa kgole tše e leng gore a di gona ka mo and then ke nagana gore pholo ka ge o bolela gore no e tla ba gona re tla le ka go thušana re bone re dia bua awa nthonye prof o ska sha pelo mafisha tse selo ntho e tlo sepela e loka ya no a gona molato ke leboga kudu ke tlo bua go wena ngaka Mahlare go founela ka morago a lenane go le re dule fase re bone re ka bereka jwang ya son tse dule fase monna geshu nthonye re kgone bontšhana mola le mola wa nkushe bophelo bonyaka ka mogo gore nthonye re fo thuša setšhaba ya wa bona re ka no kgona go lata dihlare tšela ku ke gona go fola ga ngwana ya wa tseba prof wa tseba ya no go lokile prof thank you ya ke no re ke no founela Mahlare a ke re mmereko gantši ke Mahlare ka mo Thabana ka mo gantši mmereko malome ka kapa ge ko bereka ke ne mmereko ke e berekang ngaka Mahlare go ne mmereko a e berekang so ba bantši ba tseba gore gantši o ka sekwa ba re ngaka Mahlare o phekola ka meropa o ka sekwa ba re ngaka Mahlare o dira eng o ne mebereko a specializang ka yona ya go swana die e boima so dihlare tša rena di swane di a fapana mola le mola so ga šala re tla bona re bereka jwang ke kwešiša gore ke motho wa go theetša radio kudu le yena šetše a bona gore re ka ria eng o tla founela mogala bola re felang re gahlana le yena ra bona re thušana jwang mama ngwana ke thušo gannyane šiwe re a e kry-a ya ra e kry-a a ke re mmereko ka ge ke le boditše ka re a ke o bereke ke nnoši ke bereka le mangaka so bjale ka mangaka re a tseba gore mang o kgonang nna ke kgona eng so re berekišana ka go tseba gore re bereka jwang so thušo o tla e kry-a ngwana ya se thušo o tlo e kry-a kere nnete nto ke nyakang go gatelela go polelo yela malome ka kapa e boletšinšing setšhaba sa Almasdrift bana ba o ke kua boraro ke ne nnete re setšhaba sa Almasdrift se ka se re ba re se lata ngwano ke ba re wa loya ba re o dirang Almasdrift taba ya go swana le e wetšeng ngwano e a tsebega gore e gona e a phela bana ba wela ke mathata maloba mo ke be ke bolela ka yona ka Mantaga ke le sekolong gore bana šiba ba wetse ke mathata re tšea gore mo gongwe ke ba babedi jwale wa boraro shu se re se kgopelang go setšhaba sa Almasdrift re kgopela gore ba dule fase ba kwane ba tle go rena re boneng gore re ka ba thuša jwang ene ke kgopela gore bana ka malapeng ba ba swanang le sesi ba tswelle molaleng ba seke ba tšhaba gotla a ba loye bana ba ba tšere diritsi ba di berekiša bošaedi so ge re le gare re ntšhana le nto e le mmo go bana ba re leka go hlola khutšo nageng ya Almasdrift mara ge e le gore go tlo ba le ba tlo ganang ka bana ba bona ba wetšeng ke mathata a go swana le a gona go la re go tlo re bela boima gore bana ba fole so ke kgopelo ke e kgopelang ke nagana re ka tswela pele ka megala malome ka kapa go kgonagala Msereso mo moyeng dumela Thobela le kae re gona ra lena re gona ena ke rata gore ke be anonymous okay ke nyaka go thuša ka tabe ya dikotsure di irala mo molotoro fela le saite ya bo Seogo bono ka neng di a irala ke nagana gore o ka re polelo yeo e hlakile se gore go ne le ba ba berekelang mafelong a go fapafapana ba rongwa kowe ka mantswe a mangwe ra gore as long as tsela e le tsela e sepela ke dikoloi go ra gore dikotsi di tlo no tlhaga moo okay cause ke botšišetša lebakeng la gore ka mo lapeng la gešo go tlhaile kotsi ka ngwaga wa 2018 ene kotsi tša gona di tlhaeletse di latelana tšeo tša ka mo re ka se di tsebe gore tšeo di tšwa kae ka baka la gore a re tsebe ngwanešo
mohlomongwe le lena le ka no te tsweletša la thoma go nyakišiša gore go ka be go ile go diragalang le ka ya dikerekeng tša moya le ka ya dingakeng go kry-a dintlha ka botlalo gore go ka be go diregileng ka dikotsi tšeo di tšere maphelo a bana ba bolelo. Okay, wa ke a leboga ka pelo se ka kry thuso le o tla ikry-a ngwanešo wa tseba re a lebogahle re a leboga MCRS o mo moyeng dumela Thobela kaka thobela Motho ntate Moremi ka mo thobela nna ke tshupile kana ke moagi wa Malmazri ya ka Malmazri ka mo ditsing gore o ka re ile nte gausi le nna le ke sa tsebe kgona gore ke bomma ba nna ke no bona Malmazri re boetse ene bile ka se felle ka mo motseng o go le bana ba rena ka no ba aparela gore already ra apareta se ya o ka re ngere se nna ke no se ke te Malmazri sa ke se gore ke mango mo wa teditseng ka mo ntate Moremi a berelang gore re dire ka tšhoganeng ka gore go ikhonle e ka ba ka mo lapeng le mohlomongwe le wena o dutse kgantheng ka lapeng la gago e gona nnete ga e te tsweletše kapa ga e so tswelele ke re ya ntate ka tapa mo ai bana ba rena ba tsala o lega bontsi ba bona tro ka no re dilo ja ba tshane le gona ba aparetse bana ba tse ba imetse ya rena ba tswa di a re tseben ba ja ka bogale ba go khalema mara go no pa le nna ke re dimo ka re ke ba le mazirifi theleditse le nna ke nna ka mal mazirifi ka mo di dika mo ya ka nne nna nta ka ntate Moremi ba le gona mo marna ke tsona ke ile mmereko mara ke ile ka bona ka re ntse tswa poga markhanetsa e tsana ba e tsanela ale be di mo re ba di ba le mazirifi ka ka pa ile re ba theditse ka mo ka rene ka mo ka nnete se se diwa tseba ke rata moya wa gago ebile ke rata moya wa Bebeto ka kwa Almansdrift B gore setšhaba a seemeleng ka maoto naga e hlomolwe motho ga itse ka o ga botse ka nnete naga e hlomolwe motho ba ileng gore ba tseba gore bana ba bona ba aparetse ke ntwe ba tswelele le ba ileng gore ga ba so tsebe gore bana ba bona ba šomišiwa go ba ga ba šomišiwe motho mongwe le mongwe a bolai ke pelo ya go tšea karolo mo tabeng ye re tshoga ka mo re tshopileng ka ona ke tshopile ke na le gore ngwana a dula Malmazri a fitla motlanga ya motlanga ke leto ke le mo Malmazri mara bona ba no ba roma ba ya ba be ba bua ba swere batho bana ba modimo ba sa tsebe selo ebile ka nakong ba sa tepone ga botse le metsi a leta mo le ra berekisa dilo tse dintsi gore tate ka kapa le ntate Moremi ke tshogile ke nyaka le go tsamaya jwale go ka be go diragala gore le šomiša metsa o go hlatswa diaparo tša lena gomme ge le apara meboya ya batho ba ba tlhokofetšeng re šomiša dilo tse dintsi metsi a mola ra berekisa ka kudu gore le le gore bana ba rena ba apara le nna ra aparetse re le batho ba bagolo ka aparetse ke lehuba lona le kana ra šomiša 100% metsi a mo letabo le la rena ao batho ke tshogile go tla ba le action mo Almansdrift a gone bothata se se diwa tseba re ka leboga kudu ebile ge le ka kgobokana le ka be la bona le rena re tsweletše gona ka fao go tla go netefatša gore dilo di sepela ga botse ka thelelo ka nnete re a leboga se se di ya leboga thank you ngwanešo moroka ke kgahla ke moya o mo botse kore wa kago wa thušo wo o fokang mo batheletšeng ke topa motheletši wa mafelelo MCRS thobela le ka ntate ka re gona ra lena Mr Manyaka le go ta se ntate Moremi ka fao thobela nna ke ntate ka kapa o tlhokaina ya o rometše ke modimo hlokaina o rometšwe ke modimo gore a romela mo Almansdrift fela molaetša o modimo o romela a go gaše ya ke nna rena kgole le mo Almansdrift ka moka wa re akaretša modimo o rometše ke le go lela modimo gore tloša sa South Africa bothata šong ebile Mr Manyaka bothata bo ke na le bonnete bo bo felletšeng ba gore ga se bothata ba Almansdrift fela lefase le ka moka ga lona dinaga tše ba gona batho ba go swana le sesi bao ba šomišwago bošaedi thobela ntate ka kapa aowa gona ba ka mogore a leboga a kry-a thuša se ka tshwenya ba ka kry-a thuša sesi thuša ngwano e sane
ka kapa go lokileng. Thank you Mr. Manyaka. Wa khamera. Nako la e fihlile bana. Ke nakwela ya bona ke nakwela ya bona ba mo fihletse ba mo swere ka megolo ba mokgama ba moidi ba ditše go tla loka man wa tseba go tla loka magagesho go tla loka ya go tla loka eish ya sure. Ga gona taba modimo a ga gona taba modimo a ga gona taba bana ba gago ba tlaišega lefaseng la ka kwano bana ba gago ba tlaišwa ke mmušo wa leswiswi modimo bana ba gago ba tlaišega bana ba gago ba tlaišwa ke mmušo wa leswiswi modimo dira mogau modimo dira mogau lokolla meboya ya bana ba gago ka gare a ga meboya lokolla meboya ya bana ba gago ka gare ga mmušo wa leswiswi ga gona taba Jehova a profo ya ka nnete ruri dilo tše di bereka ka nako ya batho ba e programilwe gore ka nako ye e rileng go tla thoma go diragala se le se ngwano ke boletše le yena ka labohlano ke boletše le yena ka labohlano ka yona nako ye tšona tše ke be ke bolela le yena ka WhatsApp ya ka gore ke ile go amogela molaetša wa gagwe ka kwa ke ka o šala morago ka WhatsApp ntše ke mmotšiša ka kwa ka mokgwa ntaelang ka gona gore taelo ye ga se ya motho o e leng gore re a bolela man ya ka mo founela same time ge ke mo founela ka kry-a a le mo seemong se a leng mo go sona gone jwale ke ile ka gapeletša ka gore ke fetoge moruti ge o e kwa re ntate ka kapa o mphile ditaelo ka rapela le yena ka mmotša gore a dire eng a se ka dira eng a dire eng e fela ya ba gore ke nako ya bona ya wa bona ge ngwana ba mo capturile ba mo fa le nako ge nako ye la e fihla go thoma go šoma thato ya bona diraje so dira ga ra swanela go ditšhaba dira re swantse re dile le tšona magageshu ke nyaka go le botša gore dilo tše dingwe re sken ra di tšeela fase ge ngwana a re ke a sokola ge ngwana a re mma nthuše mothuše seemo se re gatlhaneng le sona le kgono se re šupa gabotse gore mo go nyaka ga thušo ya ka pela ka mokgore ka gonang
re tlo mo thuša ngwano re tlo leka ka matla ka botsohle ka mogore ka kgonang jwale ka ge ke ile ka re mangaka re gatlhaneng re boneng gore re ka thuša ngwana jwang ngwana o tlo kry-a thušo ke rialo ke le moroka baloi ba berekiša ngwano re nyaka ba tswelele molaleng ba senoge dilo tše ba di riang bana ba batho nke di bonagale bana ba bona ba bone gore batswadi ba bona ba dirang bana ba batho go bohloko go belega ngwana a se ka tla a bereka selo mmereko wa gage itle gore a tla bereke go šomišwa ke dira magageshu seemo sa lekgono ga se kgahle se kwiša bohloko kudu ke ipotšiša gore ge nke be ile nna ke le ngwanola ge nke be ile wena o le ngwanola nna nke be bophelo ba gago bo le kae o atlegile mo bophelong o alla gore modimo ga go fe selo mathata ka mehlale ka matšatši mo pitšeng tše kgolo a fapana bontši le tepona le ne mathata ba ge šumara compara mathata lena lea mathata a fetana ngwana o nyaka thušo setšhaba sa Almasdrift ke a le kgopela ngwana o nyaka thušo ya lena dinaga mabapi ngwana o re ga ke bereke ke nnoši ke bereka le bana ba gabo lena hlokomelang bana ba lena hlokomelang dinaga tša bolena mathata mohuto gore a fihle ke lebaka la gore jwale ka gere le baswa a re emaemele bana ba rena ene dira di ka se tsogo di naganne tše di botse godimo ga bana ba rena ke a le kgopela ba gešo seemo ga se kgahle dipotšiše gore ge a hlakahlakana so go a goa ngwana ga mang go hlokofala ngwana ga mang ka koloi gona wa tseba re ka morago ga gore koloi e fetse go kry-a accident go se ke go hlokofala motho gore motho o tlo go ga boima bo bokae go tsoša koloi ya gage dikgobadi tše e leng gore motho o tlo tsena ka gare ga tsona a ya go dula ka gare ga sepetlele a robegile o ne go nagana ntho e o e dirang wena motho mobe ntho e riagalang ba gešo e kwiša bohloko kudu ene re le ka go lwa le yona ka mehlale ka matšatši mara fela mangaka a re thušaneng baruti a re thušaneng a re berekeng mmereko wo modimo a re romileng gore re tle re o bereke nna ke tla tsamaya le ngwano ka bona gore ke mo thuša jwang dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 060 959 0303 079 170 9862 or le ka tlamola letlakaleng la rena la Facebook one or DR Moremi o tlo re kry-a fao live ya rena o tlo e kry-a fao go sasa re anokeng re phetha ditaelo ka mehlale ka matšatši magageshu a re thušaneng mošomo wo ke lebogile kudu malome ka kapa ke lebogele ba ka kua dikgokaganyong tša leago ke leboge ba theeletše ba motse community radio station a re ageng setšhaba re yeng pele ke go leboge moroka magageshu re a kgopela ba dithapelo ba rapele ba go tseba maleatlana ba dire maleatlana o mongwe le o mongwe a contribute ka se a leng kaone ka sona mabapi le gore ngwana wo a tle a kreye thušo jwale ka ge ke bolela ba dithapelo ba rapele o mongwe le o mongwe se a se tsebago a dire gomme taba ya gore ge e ka ba go tlo ka botsebile ke se ka re ge e ka ba go tlo hlokagala gore go be le dikoleke ba ga moremi ba tlo e laola ka mokgwa ka kgonegang ka gona molaetša o tla fitlhegela batho ka moka gore batho ka moka ba tsebe gore go tlo sepela jwang ngwana kgaetšedi a rena ba ro phaphamile ka fale e fela bothata fela ko gore o ka re ba motswaletše ditsebe for now ga akwe selo kore ga akwe ga botse so a re tse gore ba motswaletše ditsebe go ba ga botse go diegileng e fela ya alright ka di-sign language then ba raka tšea beke ka moka a le mo seemong sewe ya a go netaba
no e re ke tsamaye le ena ke ye go bona seemo ya nako nngwe re se ke ra tšhaba di-challenge ka nnete ya a re lebaneng le tsona ke lebogile kudu malome ka kapa ke lebogile kudu prof motheletšwa motse community radio a re lebogile ka mo dikgokaganyong tša leago paging ya dr mreme re a leboga 96.3 fm re a leboga www.mcrs.co.za re a leboga go tšwa gona ke le morwa motšha re kopana go sa salane go lla pitšeng tše kgolo ge e le ga jwa le gona ke tšwele